Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibako Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi 2026 na makuru tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turebera hamwe resulta nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije M23 n'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abambari bacyo barimo Wazalendo, FDLR n'abacancuro barwaniye cyane muri axe za Kabunambo ahari muri territoire ya Uvira. Uko byaje kurangira nyuma y'ubushotoranyi bwa coalition ndaje mbabwire ubaka kanya barira ayo kwarika. Hanyuma tunyerukira muri territoire ya Karere turebere hamwe ng'imirwano y'ubuye tushunguti imwe muri mu miji ikomeye cyane cyangwa se imwe muri centres zikomeye cyane hariya muri territoire ya Karere ni muri Kivu y'Amajyepfo. Itushunguti hadashize iminsi birivuga ko intare za Sarambwe cyangwa se M23 yamaze kwinjira cyangwa se kwirukana Wazalendo muri ako gace. Wazalendo rero bakoze riyo gibongera bagabitero kuri M23. Turaje turebera hamwe ibyari byo. Ubwoba ni bwose muri aka gace nyuma yuko impunzi zahungiye muri Warikare ziturutse hano Ikarehe by'umwihariko zikarekeza mu bice bya Rwanda n'ubu ntiziratahuka. Isasura cyavuze ubuhuha muri Tushunguti aha ni muri Gupoma ya Ziraro. Turaje tubikomozeho. Turanyerukira Masisi hari agace kabaye tombe M23 yigaruriye ndaje mbabwireho. Hanyuma andi makuru tuza kuba turebera hamwe na makuru aturuka ikinshasa. Biravugwa neza ko ikicaro cy'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila cyatwitwe. Hafashwe imyanzuro ikomeye cyane. Guverinoma Kinshasa iri gukora icyo nakwita barorerwa cyangwa se iri guhigisha uruhindu Joseph Kabila n'abambari be. Turabikomozaho. Ndabwira ibiko mu itangazo ihuriro ryashinzwe na Joseph Kabila Sufora RDC ryashyize hanze ryamagana ibihano bya Amerika kuri Joseph Kabila ribyita ibidafite ishingiro. Iyi nayo ni inkuru tuza kuva imuzini muzingo. Ndabwira ko hari byatangajwe na Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso, iyi ni Kongo Brazzaville, yeshimangiye ko atazafata na rimwe uruhande hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari byinshi yatangaje tugiye ko tugarukaho muri aya makuru gatanu kuri gatanu. Munyemerere mbabwire ku ruzinduko rwa Perezida Kagame watangiye uruzinduko rw'iminsi 2 muri Botswana hariya Igaborone. N'uruzinduko rero rwabanjijwe n'ibiganiro hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Turaje turebera hamwe intego nyamukuru y'uru ruzinduko gatanu ku kandi. Turanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda turebera hamwe inkuru iturukayo. Umukwabo wakozwe ndetse wasizatahuwe intwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byinshi hano mu mujyi wa Kampala ni murwa mukuru wa Uganda. Hanyuma turebera hamwe amakuru aturuka muri Uganda menshi agiye atandukanye. Turakomoze kuri inkuru ivuga ku ndishyi Uganda yagombaga kohereza cyangwa se biragaragara ko Kongo yagaragaje inyerezwa rikomeye ry'indishyi yahawe n'igihugu cya Uganda. Ni indishyi y'ibijyanye n'ibiki ibyo byose turaje tubigarukeho. Hanyuma ariko ikindi tuza kwa turebera hamwe muri Uganda ni inkuru mbi cyane y'uyu mugore wagaburiye umwana inshinge 46. Bavandimwe ni inkuru iteye agahinda cyane igaragaza uburyo rwose hari abantu batakigira ubumuntu muri ubu buzima. Hanyuma turagaruka mu Rwanda gato mbabwire ko urukiko rwanzuye ko mu by'ukuri cyangwa se urukiko rwanzuye ko uwitwa Karasira Aimable afungurwa. Kuri uyu wa gatatu uyu Karasira Aimable yafunguwe byari ku kwa gatatu tariki 6 z'ukwa gatanu. Uyu uzwi nka Uzaramba Karasira Aimable wamenyekanye nka profeseri nka Prof Niga wahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda yafunguwe nyuma yo kurangiza igihano cye cy'igifungo cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Hanyuma ubwo ni inkuru itugezeho nyine cyangwa se yamaze kuba confirmed yamaze gufungurwa. Hanyuma ariko turebera hamwe inkuru ikomeye cyane. Urukiko rwanzuye ko iperereza ku ruhare rwa Agathe Kanziga n'umugore wa Juvenal Habyarimana rikomeza. Ubwo nabyo turabigarukaho. Turanyarukira mu yandi makuru ari kuvugwa hanze ya Afrika. Babwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko nidasaba Iran gufungura umuhora wa Hormuz izaba nta kimaze. Turabirebera hamwe. Perezida Trump yasubitse guherekeza ubwato ngo buce mu muhora wa Hormuz
mu by'ukuri turashe tubikomozeho. Aya n'amakuru tujya kuba tuva imuzini muzingo. Icyo mbasaba nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibako Media TV ni muhandira aho hasi handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo mu by'ukuri mwiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe, hanyuma mukande like tubone ko mubikunda, mutange ibitekerezo ari nako musangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko bavandimwe mubikore mugenda mu bwanyu mwumva mwanogewe. Udutima muri comment, ndetse byaba byiza rwose umuntu wese aho ari hose atubwiye ati nitwa gutya, nitwa, akatubwira amazina n'aho aherereye tukajya tubasuhuza. Nabyo byaba ari byiza cyane kabisa kugira ngo tugende turushaho no kumenyana. Ngira ngo murabibona ko twashyizeho na nimero, abafite ibitekerezo bashaka gutanga inbox baduhamagara cyangwa se bakatwandikira, mu by'ukuri tukabaha rugari namwe mukaduha ibitekerezo, birumvikana cyane. Hanyuma reka mpere ku mirwano muri teritwari ya Uvira ahari muri Kivu y'Amajyepfo abavandimwe rwahinanye. Ku munsi w'ejo twavuze imirwano Uvira yari herutse byibuze muri Werurwe, hagati muri Werurwe nibwo imirwano yari herutse muri no teritwari ya Uvira yo muri Kivu y'Amajyepfo igenzurwa n'igisirikare cya Kongo, ariko ugasanga imisozi yunamiye Uvira irimo M23. Ni imirwano ubundi habaga imirwano ukibaza utese intego yayo ni iyihe. Nk'imirwano yarabaye Kabunambo minsi yashize, twabwiraga ko coalition ishaka gufungura inzira zerekeza mu bice bya Bukavu. Murabizi neza ko ahangaha mu bice bya Sanje havugwa M23 ni Kabunambo byegeranye. Iyi ni route nationale nimero 5, umuhanda uva za Kamanyola werekeza muri teritwari ya Uvira. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo, Kamanyola, Hazaruberizi, Sangeru, Ningu, Ruvungi, Kiriba, Kavimvira, Kalundu werekeza Uvira. Ariko imirwano yabaye ahangaha muri Uvira ntabwo yigeze mu by'ukuri wavuga ngo intego nyamukuru. Umbajije ngo intego nyamukuru y'imirwano yari yihe, nkubwiye ko nyizi naba ndi kure y'ukuri kubera ko ni imirwano yari nakomeye yamaze n'umwanya, yasize abazalendo basize ubuzima ku bwinshi muri imirwano. Ni imirwano yibanze cyane muri axe za Kigoro ndetse n'ahitwa ngo ni Kigurwe ndetse na Kabunambo. Iyi Kabunambo ni muri kilometero 26 ugana mu mujyi wa Uvira, uri kugenzurwa igisirikare cya leta ya Kongo. Iyi ntambara yasize abagera kuri 5 bakomeretse b'abazalendo, ndetse ni wumva ko byemejwe mu by'ukuri na banyirabyo ujya wumva ko barenze umubare urenze nguwo. Ni abagera kuri 3 bahasize ubuzima b'abazalendo, ndetse n'umva byemezwa na banyirabyo wumve ko ari ibintu bikomeye cyane barenga mirongo. Hanyuma ariko bikagaragara ko ni imirwano ishobora kuba yafatiwemo n'amatekwa tutamenye ngo ni zingahe. Ikindi kiri kuvugwa ahangaha ni uko umutekano ukiri muke kandi ubwo bukimeze nabi cyangwa se bukiri bwose ku baturage bahariya muri biriya bice. Ni imirwano yumvikanyemo imbunda z'amaritere n'imbunda ziremereye cyane zirasa imizinga zumvikanye muri imirwano ahangaha Kigurwe muri teritwari ya Uvira. Ni imirwano yavuzwe mu gihe muri Uvira muri axe za muri avenue Kibondwe, aha ni muri commune Mulongwe. Iyi commune ni imwe muri commune 3 zigize teritwari ya Uvira. Bavuga commune Mulongwe, bakavuga commune Kavimvira na commune Kalundu. Izi ni commune 3 zigize teritwari ya Uvira. Ahangaha rero ahitwa Mulongwe habamo agace kitwa ngo ni Kibondwe. Aka gace amakuru akavuga ko humvikanyemo ikitwa imirwano ikomeye itamaze umwanya ariko yaterwa abaturage, ariko byaje gusobanuka neza nyuma yuko abenshi barafite impungenge z'uko ari uko M23 yaba yadivansinze, bibaza batesi turutse he cyangwa se bigenze bite. Ariko twaje kumenya neza ko ari ugusubiranamo hagati y'abazalendo, abarwanyi b'abazalendo. Bivugwa ko abari bayobowe n'uwitwa ngo ni General Autoproclamé witwa ngo ni Fieka Duyi ndetse na Mutanga. Ibi rero nibo barasanye hagati yabo bombi bapfe bisahurana bavandimwe. Abangaba bo ibyabo bihora ari bitangaza, bihora ari akamaramaza. Hanyuma reka tuve muri Uvira tugaruke gato mu bice bya teritwari ya Karere. Aha naho ni muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Tushunguti. Turebera hamwe uko situation imeze magingaya. Iyi Tushunguti iminsi 2 ishize twabwiye ko yabaye tombe ifashwe na M23.
ariko ku munsi w'ejo kwa gatatu hongeye kumvikana imirwano ikomeye. Tushunguti ni umujyi ufatwa nka mu by'ukuri nk'umujyi cyangwa se ni centre y'ingenzi cyane muri groupement ya Ziraro, ni nayo capitale. Ejo bundi M23 yarayifashe, ejo bundi kuwa mbere twabivuzeho, imaze kwigarurira Tushunguti, abarwanya bamaze kwinjira Tushunguti, abaturage bahungiye wa Rwanda muri Warikare, coalition zihunga, abazalendo biruka kibuno amaguru, ariko ntabwo bari bahunze cyangwa se bayamanitse, ahubwo baragiye gukora ryoge. Bongeye kwa advancing kuri M23 bagaba ibitero, M23 rwose ihita ibibroka neza cyane. Amakuru agaragaza ko rwose intare za Sarambwe zihagazeho guma, ndetse ko Tushunguti nta gikuba kigeze gicika mu kugabwaho ibitero kwa M23 rwose ngo byagenze neza. M23 yabyitwayemo kigabo isubiza inyuma cyangwa se bloka aduyi, mu by'ukuri birangira nta kigezweho. Muri teritwari ya Masisi havuzwe agace kitwa Remeka. Aka gace na kamwe mu duce tw'ingenzi cyane two muri teritwari, nako bivuga ko kigaruro na M23. Iyi nayo ni inkuru ivuga tombe ku ruhare rwa M23. Havuzwe kandi igisa nkaho ari raporo y'umuryango Amnesty International yaje isa nk'igaragaza ibikorwa bya coalition mu by'ukuri byibanda cyane ku kurwanya M23, nyamara atari yiteje ikibazo. Ahangaha Amnesty yo noneho yaje uvuga ko hakabaye harebwa kuri ADF na LU ikorera amashyamba ya Ituri ndetse na za Beni, bavuga ko rwose ubwicanyi bukorerwa abasivile bukwiye kuba mu by'ukuri nabwo buhagarikwa. Izi ngabo umuhate zikira mu kurwanya M23 zikanawushyira mu kurwanya uyu mutwe wa Allied Democratic Force, bijyanye n'uburyo raporo zigaragaza ko abaturage bakomeje kwicwa ku bwinshi muri teritwari ya mu ntara ya Ituri. Ahangaha rero bikavugwa neza ko ni raporo yasohotse ku munsi wo kuwa kabiri tariki 5 Gicurasi, yiswe ngo sinari narigeze mbona. Umwe rwose mu banditse ibikubiye muri iyi raporo avuga ati sinari narigeze mbona imirambo myinshi gutya. Ni imirambo mu by'ukuri yabishwe n'ibitero bikomeye bya ADF hariya mu bice bya Ituri. Bigaragara ko FARDC buryo yirengagiza nkana akababaro k'abaturage bahariya mu bice ADF yazonze, igashyira imbaraga igashora amafaranga mu kugura ibikoresho byo kurasa kuri M23 mu bice igenzura. Rwose ibi ngo ni nko gusesagura, kubera ko aho ikibazo kiri kandi abaturage bicwa cyane ni bice ADF n'izi za Kodeko ziherereyemo. Nibikubiye mu bitangazwa na Amnesty International. Atunyarukire ikinshasa. Mu by'ukuri umujinya ukomeje kuba mwinshi ndetse ukomeje kwiyongera muri societe civile yo muri Congo, nyuma y'itwikwa ry'ikicaro cy'ishyaka ry'abatavuga rumwe cy'ishyaka ry'abaturage riharanira kwiyubaka bya demokarasi, ni PPRD. Ni ishyaka ryohoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila Kabange hariya ikinshasa. Kuwa kabiri rero tariki 5 hari abanyamakuru b'ikinyamakuru Radio Okapi basuye aho hantu cyangwa se inyubako iyi PPRD ikoreramo, ngo bibonera ibimenyetso simusiga bigaragaza by'umwihariko bigaragaza inyubako irimo iki cyicaro cy'ishyaka rya PPRD giherereye ahitwa ngo ni Boulevard ya Sendwe muri mu karere ka Kalamu. Noneho abatanga buhamya biragaragara ko nk'ifoto yashyizwe hanga kuri iyi nkuru ni icyicaro cya PPRD nyine n'ubundi cyatwitswe cyagizwe umuyonga. Bakavuga ko ngo ibyo biro byari bimaze igihe bidakora, ngo byatwitswe n'abigaragambya mu gihe cy'urugendo rwateguwe ejo bundi kuwa mbere n'ishyaka IDPS riri ku butegetsi mu rwego rwo gushyigikira ibihano Amerika yafatiye uwahoze ari perezida Joseph Kabila. Ibi byabaye byakuruye impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no ku muhuzabikorwa wa societe civile nshya ya Congo yitwa Jean-Claude Katende. Ati ibikorwa nk'ibi rwose bibangamiye demokarasi muri Republika Demokarasi ya Congo. Yabyamaganye cyane, ni muri urwo rwego ariko yanamaganye byimazeyo icyo gikorwa cyo kwangiza, kandi atanga umuburo ko ibi bishobora guteza imbere urugomo muri ibi bice mu by'ukuri byo muri Republika Demokarasi ya Congo. Ubwo ariko reka turebere hamwe ibikubiye mu itangazo ihuriro Sufar EDC ryashyize hanze rikomoza ku bihano Joseph Kabila aherutse guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihano Kinshasa yishimiye ndetse igaragaza ariko ko bidahagije, ko ahubwo akwiye no gushyirirwaho impapuro zimuta muri yombi. Mu by'ukuri ni muri iki gihugu cya Congo
Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kurangwa n'ubushyamirane ndetse n'igitutu mpuzamahanga ndetse ihuriro Suvara RDC icyo ryatangaje ku kwishimira kwa Kongo ibihano Amerika yafatiye Kabila ndetse n'ibihano nyirizina Kabila yafatiwe. Iri huriro yashinze arishingiye Nairobi mu minsi ishize rwose ryaje ribikomozaho mu itangazo ryashyize hagaragara ni ku munsi w'ejo byasobanuye ko ibyo bihano ribifata nk'ibishingiye ku mpamvu zidafatika cyangwa se zidafite ishingiro, ribyita ibihano bya gihubutsi kandi bitubahirije amahame y'ubutabera. Muri iryo tangazo kandi mu by'ukuri ryagaragaje kandi ko ibyemezo byafashwe na Amerika bishobora kurushaho gukongeza umwuka mubi muri politike ya Kongo aho kuwugabanya murambabarira. Donc ibi byemezo byafashwe bishobora gukomeza umwuka mubi bikawukongeza cyane ugafata indi ntera aho kuwugabanya. Suvara RDC ivuga ko Joseph Kabila nk'umunyepolitiki wigize cyangwa se wagize uruhare rukomeye mu miyoborere y'igihugu mu myaka hafi 18 akwiye guhabwa uburenganzira bwo kwisobanura no kuburana mu mucyo aho gufatirwa ibihano bidaciye mu nzira zemewe n'amategeko mpuzamahanga. Iri huriro kandi rigashimangira ko ibihano nk'ibi bishobora gufatwa nk'uburyo bwo kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu. Ku rundi ruhande ibihano bya Amerika bikunze gushyirwaho hagamijwe guhana abantu cyangwa se inzego zishinjwa kugira uruhare mu guhungabanya demokrasi, ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu cyangwa se ibikorwa bya ruswa. Nubwo impamvu nyirizina z'ibihano zitavugwaho rumwe n'impande zose, abasesenguzi ba politike bo baragaragaza ko bishobora kuba bifitanye isano n'uruhare rwa Kabila mu bibazo by'umutekano n'imiyoborere mu byagiye bivugwa kuri Kabila mu burasirazuba bwa Kongo, gushyigikira AFC M23 ngo kuba imyaka yose yayoboye igihugu cya Kongo yarakoreraga mu nyungu z'u Rwanda. Nahoze mbona noneho bikinshasa batangiye kuvuga ko ngo ni n'umuhungu wa Perezida Kagame, ngo urebye amazuru ye ukareba n'aya Kagame ngo bafitanye isano. Ngo barebye rwose kabitegerezo urabona ko bafitanye isano. Ni byinshi biri kugenda bivugwa kuri Joseph Kabila yiswe umunyarwanda kenshi yakatiwe igihano cy'urupfu. Donc ubu Kabila ni igicibwa ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ari mu matwara ya M23 rero kuba ari mu bice nka Goma ahafite n'inyubako rwose. Bo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa avuga ko mu by'ukuri nta kindi bivuze uretse ko afitanye imikoranire na AFC M23 ndetse nawe ariko ibimenyetso simusiga byuka akorana na M23 agiye bigaragaza ubwo yagaragaraga ari mu bice byahariye muri Kivu y'Amajyaruguru nka hariya Rumangabo yagiye gusura ingabo za M23 twabigarutseho. Kugaragara kumwe n'abayobozi nka Colonel Nanga, coordinateur wa AFC ba Bertrand Bisimwa, twagiye tubigarukaho ndetse n'imvugo ze zigaragaza ko adashyigikiye Tshisekedi zisa nkaho rwose nizigenda zitangazwa n'abayobozi ba M23 nk'intego nyamukuru mu by'ukuri y'abahagurukije bashaka gukuraho banenga ubutegetsi bwa Tshisekedi bw'igitugu, ruswa y'ikene wabo no kwikubira imitungo y'igihugu. Hanyuma reka tuve kuri iyo nkuru tugaruke nanone kubitangazwa na The New Sasunge Soni, President wa Repubulika ya Kongo Brazzaville, igihugu kiba gituje cyane rwose utakumva ibibazo byinshi by'umutekano muke. Nawe rero yarategerejweho byinshi cyangwa se reaction ye kuri intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko ni igihugu gituranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abenshi bibaza impamvu kidashyigikira Kongo mu ntambara gihangayemo na M23 nyamara ibihugu by'ibituranyi nk'u Burundi bikiza imbere gushyigikira Kongo, Tanzania n'ibindi. Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso rero we yashimangiye ko rwose atazafata uruhande na ruto mu bibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko ibibazo by'umurasirazuba bwa Kongo ibishinja u Rwanda. Ubwo rero ni nayo mpamvu uyu Sassou Nguesso yabivuzeho. Hanyuma ni mu kiganiro na Bright Africa cyasohotse ku munsi w'ejo, Perezida Denis Sassou Nguesso yavuze ko cyangwa se yatangaje ko u Rwanda na Kongo ari inshuti za Kongo kandi kabayobozi babyo ari abavandimwe be. Ati byombi ni ibihugu by'inshuti, abayobozi b'ibihugu byombi ni abavandimwe banjye kandi nzakomeza gusigasira umubano mwiza uri hagati yacu, bombi tuvugana twisanzuye. Hanyuma Nguesso yavuze ko ubwo Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitabiraga umuhango w'irahira rye wabaye tariki 16 Mata 2026, yaganiriye nabo bemeranya gukora ibishoboka kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Ati wabonye ko natumiye Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame mwirahira ryanjye, bombi baraje navuganye nabo kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tugarure amahoro kubera ko dukeneye amahoro n'umutekano muri aka karere ka Afurika yo hagati. Ni umubano w'u Rwanda na Kongo wazambye mu mpera za 2022
biturutse ku rugamba rwatangijwe n'umutwe twaje inkora M23 ugenzura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ibi bihugu byombi rero bikomeje ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane bifitanye ndetse bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Kamena 2025 twabigarutseho ibihugu byombi byagiranye amasezerano y'amahoro mu kuboza byongera ay'ubufatanye mu rwego rw'ubukungu, twagiye tubigarukaho. Ibi biganiro bihuriza abahagarariye u Rwanda na Kongo i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU cyangwa se African Union na leta ya Katari yashoboye guhuriza Perezida Kagame i Doha na Perezida Tshisekedi muri Werurwe 2025. Muri Gashyantare umwaka ushize, Perezida Denis Sassou Nguesso yatangaje ko ibiganiro byonyine ari byo byakemura ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, mu gihe ibihano byo byatuma gikomeza gukurura cyangwa se iki kibazo gikomeza gukururuka. Ati mu gihe cy'amakimbirane buri ruhande rugaragaza ikibazo cyarwo, ariko dutekereza ko icyiza ari ugutangiza ibiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta kibazo na kimwe ibihano ntibyigeze bikemura. Ati nta kibazo na kimwe rwose ibihano byigeze bikemura amateka. Noneho Perezida Denis Sassou Nguesso yatanze ubutumwa ubwo ibihugu by'i Burayi byari bigikomeje gukangisha u Rwanda kurufatira ibihano birushinja gufasha ihuriro AFC M23. Ni ibirego u Rwanda rwateye twatsi kenshi, hari n'ibihugu rwose byacanye umubano n'u Rwanda birimo n'Ububirigi kubera iki kibazo. Ibihugu rero byirengagije ikibazo u Rwanda rumaze igihe kinini rugaragaza cy'umutwe w'iterabwoba FDLR ukorera muri Asirazuba bwa Kongo unafashwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa, basangiye umugambi wo kuzatera u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi buriho. Ibi byose rero twagiye tunabigarukaho. Ngibyo rero ibitangazwa na Denis Sassou Nguesso, Perezida wa Repubulika ya Kongo, avuga ko rwose nta ruhande abona yabogamiraho mu bibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese nawe uremeranya na Denis Sassou Nguesso? Ndagira ngo dusangire ibitekerezo muri iki kiganiro. Perezida Kagame yageze i Gaborone muri Botswana ku mugoroba ku munsi w'ejo, mu ruzinduko rw'iminsi 2 agiye kugira muri iki gihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo. Botswana iri muri SADC. Perezida Kagame ubwo ageraga muri Botswana kuri wa gatatu tariki 6 Gicurasi yakiriwe na mugenzi wa Botswana yitwa Duma Boko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga akitiriwe Esa Seletse Kama. Bitezwe ko donc ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo Perezida Kagame na Boko baganiriye cyangwa se bagiranye ibiganiro byakurikiwe n'ibindi biza kugirwamo uruhare n'abayobozi ba Botswana ndetse n'ab'u Rwanda, dore ko uruzinduko rw'iminsi 2 nyine. Hanyuma nyuma gato baraza kuganira n'itangazamakuru. Biteganyijwe ko rero ibihugu byombi biza gushyira umukono ku masezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye, arimo gukuriranaho imisoro icibwa ubugira kabiri ku bicuruzwa biva muri ibi bihugu byombi. Perezida Kagame na Perezida Boko wa Botswana baganiriye mu gihe hari habanjeho ibiganiro hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, ndetse nabo baganiriye mu by'ukuri byinshi mu mikoranire ndetse n'umubano hagati y'ibihugu byombi. Hanyuma indi nkuru twagarukaho, reka mbabwire ko yitwa Karasira Aimable yarekuwe. Uzaramba Karasira Aimable wamenyekanye nka Professor Niga wahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda yafunguwe nyuma yo kurangiza igihano cye cy'igifungo cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye hariya i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwahamije icyaha Uzaramba Karasira ku itariki 30 Nzeri 2025 rutegeka ko wafungwa imyaka 5. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buhamya ko rero byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bigiye bitandukanye. Indi nkuru twagarukaho, urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu Bufaransa rwasabye ko hakomeza iperereza ku ruhare umugore wa Habyarimana Juvenal Agathe Kanziga akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 no mwitegurwa ryayo. Umwe mu banyamategeko bunganira abaregera indishyi mu manza za jenoside zibera mu Bufaransa, Maître Gisagara Richard, yatangaje ko umwanzuro w'urukiko ari inkuru nziza ndetse rwose yo kwishimirwa, yongera ko Kanziga atazacika ubutabera. Muri ubutumwa Maître Gisagara yatangarije ku rubuga rwa X Twitter, yagize ati
ntazacika ubutabera. Uyu mwanzuro wafashwe tariki ya 6 Gicurasi utesha agaciro wari wafashwe n'abacamanza bo mu rwego rw'iperereza tariki 21 Kanama umwaka ushize wo guhagarika iri perereza ryatangiye mu mwaka 2008. Bari basobanuye cyangwa se basobanuye ko ngo nta bimenyetso bihagije bigaragaza ko yagize uruhare muri jenoside. Ubwo rero ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba PNAT cyangwa se PNAT ari naryo ryahawe ububasha bwo gukurikirana ibyaha bya jenoside ryateye utwatsi uyu mwanzuro rigaragaza ko hari ibimenyetso n'ubuhamya byirengagijwe riboneraho gusaba ko byakwitabwaho. Imiryango iharanira uburenganzira iharanira inyungu z'abaregera indishyi mu manza za jenoside mu mwaka wa 2008 yatanze ikirego mu Bufaransa isaba ko Kanziga w'imyaka 83 y'amavuko akorwaho iperereza ku ruhare akekwaho mu byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyo dosiye bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yaba yaragize uruhare muri jenoside no mu byaha byibasiye inyoko muntu. Kubera ko Kanziga yakuwe mu Rwanda tariki 9 Mata mu mwaka wa 1994 hashingiwe ku itegeko rya François Mitterrand wayihoze ayobora Ubufaransa. Iperereza ku ruhare rwe ryakozwe ku minsi 3 ibanza ya jenoside. Muri Nzeri 2024 PNAT yagaragaje ko iperereza kuri Kanziga ryakozwe ku bikorwa by'iki bike mu gihe gito kandi humvwa abatanga buhamya bake. Izi rero nizo zagiye zibimbagamizi cyangwa se byagiye bishingirwaho kugira ngo mu by'ukuri hagarikwe mu by'ukuri gukurikirana iyi dosiye. PNAT yasabye ko hakorwa iperereza ku bikorwa bya Kanziga byo kuva tariki ya 1 Werurwe kugeza ku itariki ya 9 Mata 1994 imushinja n'ikindi cyaha cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside. Nyuma y'umwanzuro wafashwe muri Kanama 2025 imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi yagaragaje ko bitumvikana ko Kanziga atahamijwe cyangwa se atahamijwe kuba mu kazu kari kagizwe n'abo muryango wa Habyarimana n'inshuti za hafi bateguye jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 kandi ibimenyetso bihamya ko yakabagamo. Iyi miryango rero yagaragaje ko abacamanza bashingiye kuri uyu mwanzuro cyangwa se bashingiye kuri uyu mwanzuro ku buhamya bwatanzwe n'abantu batavugwaho rumwe barimo Gaspard Musabyimana wafashwe n'inzobere kandi bizwi ko yari umuyobozi bwa LE7 kimwe mu bitangazamakuru rutwitsi byabayeho mu mateka y'u Rwanda. Musabyimana kandi yagaragajwe nk'umuntu washyigikiraga ibikorwa byo guhakana jenoside kenshi akanashyigikira ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana binyuze mu icapiro yashinze mu gihugu cy'Ububirigi. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari ni munyemerere mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko umuryango w'abibumbye nudasaba Iran guhagarika ibikorwa byo gufunga umuhora wa Hormuz unyuramo ubwato bwinshi butwara ibikomoka kuri peteroli uzafatwa nk'utagira akamaro. Amerika na Israel byashoje intambara kuri Iran tariki 28 Gashyantare 2026 nayo ihitamo gufunga uyu muhora nk'uburyo bwo kubiteza mu by'ukuri umuryango mpuzamahanga kugira ngo ubishyireho igitutu bihagarike kurasa Tehran. Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko ingabo z'abanyamerika zigiye kujya ziyobora ubwato bunyura muri Hormuz kugira ngo butaraswa n'ingabo za Iran binyuze mu bikorwa yise Project Freedom. Ariko yatangaje ko bigiye guhagarara nyuma y'umunsi bitangiye kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigende neza. Hanyuma ingabo za Iran zigambye kurasa ubwato bwinshi bwagerageje kurenga umurongo ntarengwa zashyizeho muri Hormuz n'ahandi mu kigobe cya Perse, ziburira abanyamerika ko nibagerageza kuvogera igice ziri kugenzura ko nabo bazaraswa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ko Loni ikwiye gusaba Iran kureka kurasa ku bwato bwikoreye ibikomoka kuri peteroli n'ubundi bw'ubucuruzi
gutegura ibisasu ingabo zayo zateze mu mazi kandi ntizitambika ibikorwa by'ubutabazi. Rubio yagize ati turi gusaba Loni guhamagarira Iran guhagarika guturitsa ubwato, gutegura ibisasu no kwemerera ko habaho ibikorwa by'ubutabazi. Niwo muryango mpuzamahanga udashobora gukora ibi ngo ukemure ikibazo nta guca ku ruhande, ubwo sinzi icyo Loni yabimaze. Kuva muri Mata 2026 Amerika na Irani biri mu biganiro by'amahoro biyoborwa na Pakistan. Nyuma yo kwemeranya ku gahenge, Trump yatangaje ko hamaze guterwa intambwe ikomeye mu biganiro biganisha ku masezerano y'amahoro. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.